Kipulit jangkari Boy District apa kajing lam Superintendent Kipulit Uwais Rathor bat Deputy Superintendent uba o masar mentaka min kelas pelong biang ya kajing kendra ya ki driver banyak kali hasrok ba JS Road hanong po Boy District ban penting na banyak kali kim dai ki bandi kiat palat pun hakane kajing talasi kali kalong ru ban pej ba kali de ban yat na kelenti keba labtha ki bagi de ban yat Malah dadon kino ki bapan kenya ki an na kalian ki pulit kendan guna kat kum ga an ki pulit gari boy kala pandang kam ya ki kor blood alcohol concentration namar lamba kan ya kor lalap hadu kan no ha ka to ko por bagi pandang kam ban tes ubru kadang ka kian ha ka met ga jong u malah dadon kino ki ba ladi palat pot ke balak deu ha kan ka kor ko bor na kalian ki pulit ki dan ya ka ठीक है जाओ